Биринчи булып сәлемле Шолла жана 94 конкурсы дипломанты Әтнә егети Альберт Салихов. Мен өзімнің шығышымна композиторыбыз Зэй г.Виталия Агапованың өзінің туған яқларына бағышлап ижад еткен
Зэй буе шомыртлары исемле жыры белән башлап җибәрдем. Хәзер инде сезгә тәкъдим итәсе җырыбыз сезгә таныш җыр. Чөнки сез бу җырны шәһәребезнең популяр җырчысы Гөлдания Хәйруллина башкаруында ишетеп беләсез. Виталий Агаповның татар эстрадасында яңгырый башлаган беренче җырларыннан булган "Кайта туган авылыма". Рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Хәзер җырланачак җыр алдыннан сезгә берничә генә сүз әйтеп үтәсем килә. Озакламый бик җиңгүебезнең 50 еллык юбилеен билгеләп узачакбыз. Шушы форсаттан файдаланып композиторыбыз Виталий Агапов җыр иҗат итте. Инде узып үткән Афганистан сугышы ветераннарын да искә төшереп, алар хөрмәтенә дә шушы җырыбызны тәкъдим итәсебез килә. Хөрмәтле ветераннар, сезнең барчагызны да шушы улуг бәйрәмегез белән чын күңелдән группабызның барлык артистлары исеменнән тәбриклимен һәм сезнең хөкемгә шушы җырыбызны бүләк итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Саумы әнкәй. Киттем әнкәй. Чит җирләргә киттем. Карашында шомлы Афганистан. Бу җирләрне кемнән саклыйбыз соң?
dostlar, elle düşmandan, elle dosttan, elle düşmandan, sağlı erkeği kaldır yollarda, oralardadır şahırlar, sine uyular, jıllar gelir, uzar gider, Gitmedim bir tek mendilge, vakit öter, kaytar günler gider. Nasip olsun seni görürge, nasip olsun seni görürge. Bizim rahmetler. Hazır hürmetliler. Şuşu Monlы Чаллыларыбыздан соң сезнең күңелләрегезне әзгенә булса да җилкендереп, кызурак җырлар җырлап узарбыз. Виталий Агаповның Мирхади Разов сүзләренә иҗат иткән «Эй халкымның güzeli».
Согышлар сүзелигине тыңлап үткөн жер Айбербилерimizdin башкаруудаги Абдылфат Шемсеттинов сүзләренә язылган «Согышларың булып калдың» исемле җырын тыңлап үттегез. Хәзер сезнең игътибарыгызга бер яңа җыр тәкъдим итәбез. Мин үзем азнакай кызы булмасам да, хәзер сезнең игътибарыгызга Мирхади Разы сүзләренә язылган «Азнакаем» исемле җырын башкарып үтәм. Papa
sizge tağın iki lirik şiir təqdim etəbiz. Birincisi Nəqiyə Yusupova icad etken Vitalia Agapov muzikası Süngen Ümitler. İtibarınızға tağın bir lirik şiir təqdim etəbiz. Vitalia Agapov muzikası, Nəqiyə Yusupova sözləri, Monlы Çallı. Nice yollar gitti, o gülü
рахмет достар. Хәзер сезнең игътибарыгызга күңелле җыр җырлап узарбыз. Аның сүзләрендә, музыкасында Виталия Агапова иҗат иткән, рәхим итеп тыңлагыз. Эх, иркәм, шушы күркәм залда утыручы зәңгәр күзле егетләргә багышлап җырлыйбыз. Чаллы жыры 94 конкурсы лауреаты Нәсима Дәулетова. Нәсима Дәулетова тәкірмен қызы. Евлетуге. Жігітлер шешек шығарғыз. Шешеклеріңіз болмаса сібірге тұтып шайғыз денден ешмаса. Рахмет Нәсима, рахмет қадірлі достар. Менә мин бу кичәне алып баручы буларак мин сездән бер генә сорау бирәм, менә бу дыңгыр тавыклардан каты бермәйм кулагызга.
Kimgedir vermeyi, значит vermeyi. Oldağılarga verecek, ortağılarga vermeyecek, ortalar normalik orayacak. Oldanarak kelgen kişiler bunganlar iken. Mana siz indi bilgenligizdir, men shunday fizik donlilarni aytib turuvchi, artistlarni chaqirib, ularni kiritib jiberib turuvchi. Ya'ni bu konsertning boshi. Boshi deganda mana to'yning boshi bo'la, boshqa ayverning boshi bo'la, shulay bet. Mana shu eshakka deb o'ylamas endi. To'y boshi endi shunda to'y boshi. To'y boshi hozirgi zamoncha aytib tomada deb atalar, shulay bet. Tomada tugul, tomada. Hozir mana salovat bir shu kishi bit endi. Bir zaman shunday bir mazak so'ylab ketgan edi. Sizni shu mazakni sizga aytib kelmoqchi bo'laman. Hozir ikki semya endi birisi o'zlarining qizlaridan qutulgan shodlikdan, ikkinchilari endi ularni beylagan suyunishdan to'y o'tkazmoqchi bo'lganlar. İkisi de endi zamoncha bo'lsin deb, bular endi to'y olib borishni topganlar, ya'ni tomada. Hem endi u kishi bilan bahasida söylashganlarda to'y bo'lasi kunni kutalar ekan. Lekin endi nidir sebepler orqasında bu kişinin kelmay ochiqlana. Xudolar ne ishlarga da bilmayshi endi avul bo'ylab taralar hozir tomada bo'lgan kishilarga. Mana bugungi kechda aytganda biror avulga borib, biror kishini topirga bo'lam ekan shu kechki vaqtda. Ana etlar topolmaysan avul yerinden shulay bil. Şulay indi ümitlerini düzgende deginden traktorchi Selimning remontdan qaytib kelib ko'rinadi. Bu gel polniy remontlangan burunga hatli. Alpan tilben keleyken yüzleşe munglana ekan bu. Qaytib kelavaman men baganalarni sanab, birni oldi, ishni orqaga kelib kirga atlab. Mana munglanuvni atdigilarning islar oqillari ketdi. Ey mana önmey boshlar, ey deli bulanlar. To'y boshi aydali quloqlarini siyladi, ayda to'yni olib boradi degan tingan. Hozir o'z umrida uyindan birayberda olib bormishi bor edi, gel garaj dirasidan narsa bo'lsa da sheldirib qo'ydirga o'rgangan Salim, tomada ekan degan so'zni eshitgach, gel to'yni olib borga rizolik beradi. Tomboshida kim olib bormi, shulay ber. Mana o'tirib qo'yalar istok qo'shina hozir. Üstüne qo'shina bir butilka qo'yalar, stakan qo'yalar, stakandan tuva postuda bilan qilinmay ekan bu. Tost aytolmay ekan. 1-2-3 minut düzüp oturab, durada hazır stakanını tutura, hem birinci tostunu aytdi. Nu, hop, içip jibereyken kudolar işe. 1-2-3 minut düzüp oturab, oturan stakanını tutura, oturan bir tost aytdi. Nu, hop, içip jibereyken kudolar işe. 1-2-3 minut düzüp oturab, oturan stakanını tutura, oturan üçüncü tostunu aytdi. Nu, hop, içip jibereyken. Şulay bir şekerme bir tost aytdi bu. Kudolar tekeri başlaydı. Qaysi üstel ostuna, qaysi üstel üstüne gene жақын bet, şulay bet. To'yning shulashab boruvi ko'radi, bu yerga shirlab jibara Salim tomada. Sanduqashning bolalari pi 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 deydi. Pi 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 deydi, pi deydi. Shuni shirlab da bitiramolar soat tabag'ina boshidan kirib ketdi. To'ydan irzotdan ikkigina qudo isanimi qaytib boralar ekan uylarine. 25-ci dostda Perikurga çıkıp bunlar propust etkenler iken. Şunluktan gına öylerine qaytır stadiyda. Bir kudana gel unga tarta eken. Birsin gel sulga tarta eken. Hozir turga qaytırga kerak bo'lgach bular bir-birisine tirashgan. Nerede bulay? Ekringine qaytib keladilar. Bir-birisi bilan söylashar ekan. Слушай, кula, sen attığı tomada aşardımı degan birisi. İkincisi gel söylevravishlarni juvalqanday. Yok. Nega aşamadı kula degan birisi. Ey, bigrak kıvlagarday bir gram yerga yerib bilmadi deb aytadi. Rahmat qadrli do'stlar, mana shulay men tomada bo'lgan şimdi siz bizga jirtiqlarga erib bermadingiz degan so'zlar eshitmas uchun men shulay azmazgina burishib tuzni sevib söylab turman. Siz endi vaqt ishmasam beradigan bo'lmagan mazakada sharqildab kulibmi, ko'nglingiz ochilgan simon ettirib, ot etib berdirib, quchoq o'tirgizdigilardan umidlar uzilsin. Hozir endi birgina bayramda buyusiz bo'lmagan shekilli bizning konsertimizda buyusiz bo'lmas kerak. Şuna göre indi bugünkü günde Çallı şəhərindəgilərə tügül, Tataristan hem Başkıristan köləmində də özün tanıtırğa ülgürgən. Qazakstan dağlarında tuğup üstken jillə jidiz kızımız Şolpan Qıymetdinova. Qayan deyimlə.
Bizning 4 kilogramm bilan beyib yurdik musun. Su kirshagim boğazıma kelib tig'ildi. Butakam qo'ya kirga bilmish bir shotir yurishdi. So'nggi vaqtdagi liriski движениялар asarga qurga boshlagan qadrli do'stlar. Qish kuni men mana gastrollarda yurga jo'radamiz, Xalq yuri потому что. Ну, условиялар нашар. Mana ko'pdan bugun malaka sovunda bo'ldik. Uramda -2, mana siz o'tira turgan yerda -5. Biz yerda turgan -8. Birinchi bo'lib Albertni chiqarib yubordik probaga. Zэй shomırtlarini jırlaganda degene quloqlari shigib qotdi. Albert og'arindi. Quloqlar aytgancha o'ta kurmalik aylandi, miyiq tirpaydi. Men aytdim, Albert joldir sig'ilib ketsa, jiyib tola olmaymiz konsertdan so'ng. Yuzli malay. Birinchi jirni jirlab o'tirdi. Xalq pul chopmay. Ikkinchi jirni jirlab o'tirgach, men adrak shetkara ketib turgan bir zamonda bir shotir kelgan tovushga yugurib chiqsam, tegi miskinlarning pul chopmoqlarining sababi shu ekan, tegilarning pullari bir-birisiga kelib yetmay. Qotqonlar. Hazır aptırağa şimdi bir-birisiga berishadar ekandilar. Dingir. Kırdağlarına şiraz etmege şeyimi por bulmaga stinaga beriler ekan, şunun tovushi. No men bala yüzümle qalak, benim kursak yanında mayqoqlamada 7 santimetr. Ondan so'ng yüzümning olaydagi solqinga düzümli bo'lganining tam bir sababi bor. Men kelib qo'yna shay ichib turdi bayba. Bizga kilo bilan 12 litrli shilak bilan mana zo'rlik kipitillik tagib shay qo'ydilar. Ol kuni bo'yi turib, kechgagina qaynab ketdi. Savarga yo'q. Konfet pralnik ko'rinmay. Stakan nazarda topilmadi. Hozir joyini topdik, ayba. Pulga tutib ishalmaymiz, pulni pishira, durdiraqlar bosamiz, shibiramiz degini. Shayni. Numala ishchi topqir chiqqanda meni elektira boshladi, Polniy gildi qoldiradi endi. Kuch qalbalagida hozir o'zimning artistimni bo'lajak artistni chaqirib chiqardim-da, yugurib kirib shay ishim desam, Nasima turadi, durdiraqlar tizlangan. Shay shashilakdan. Onun ortida Albert bosib turadi. Shay sherga. Numayda bo'lmadi hozir. Turib qoldirab. Qoldiravdan malay organlarim o'rinlarına ko'cha boshlagan. Kindagi Mongoy o'rtasına minib ketgan. Onun ortidan butun organlar yergan. Sahnaga chiqarga vaqt yetdi deb ko'zga qarshina kelsam, aymi galstugimni ratlarga. Galstug o'rnida Xudoy bergan narsa ilib turadi. Bosh bitdi, men aytdim dedimda, xo'bilda bo'ldim hozir. Malaylar kuchgol bilan meni bostirib qo'yib, onga ketirganlar, ondan turtib, mendan torttirib, bovlar bilan torttirib, organlari o'z o'rnlariga qo'yganlar. Sahnaga kelib chiqdim, bosib turaman, men soldatman. Men aytdim, ishqilib ketsa, adam hurligi bo'lasiz. Burun o'rniga shulay biring meni bulaqlansa. Mana shundan so'ng bir riski движение jasarga jaramay. Mana hozirda shunga batib turam, burun jilet kiyib chiqsam-da. Mana shu bo'lgan so'zlardan so'ng siz endi gastrollarning kardiyasida ko'rdingiz. Men sizning qarshingizga meni bunning xilligina bir yulduz chiqdi chaqirmoqchi bo'laman. Sizning qarshingizda Turg'ay 94 konkursi laureati namishachimiz Elmira Zaripova.
Өлгенлер мақтаншы үрдәк. Rahmat qadırlı dostlar, әлі Elmirаны бик көп мәртәбәләр күрербез. Ул бу әлләнчә конкурста катнашмакчы була, катнашыр да, җиңәр дә. Кадерле достар, менә без инде монда утыручылар, барчабыз да булмасак да, күпчелегебез семья кешеләре. Семья булгач никтер менә туй вакытында безне матур сүзләр әйтергә өйрәтсәләр дә, тора бара никтер ул сүзләрне онытабыз, әйме? Онытугына түгел, ул сүзләр арасында әллә инде шакшы сүзләр кыстырып сөйләшә башлыйбыз. Шакшы сүзләр кыстырып, кем семьяда баш, кем муен дигән темага әңгәмә алып барабыз. Менә шундый бер семьяга керик әле. Сәлим белән Хәлимә семьясына. Без кергәндә булар төшке ашларын ашап бетереп, шушы әңгәмәгә кирип киткән вакытлар була. Бу әйтергә кирәк шуны, бу әңгәмәнең бер кайчанда әле өчен тапканнары юк. Бүтән кешенең дә баш буласы килә, муенсыз баш булмаганны белә торып та, барсының да семьяны ашатып торган күрсәтәсе килә. Менә без кергәндә булар кычкырыша башлыйлар. Бераз гына кычкырганнан соң акырыша башлыйлар. Менә шул җирендә без микрофонны кыстырабыз, һәм шул вакытта ир ялгыш ычкындырып җибәрә. Семьяда мин баш. Эй, шул сүзгә тегене хатыны кабынып китә бит, әйме? Пулемет шикелле сиптерә башлый. Син
аш пішіре білмесің деп барады теге ері. Кашқырма мен ақыршырат! Мен сен аш атып тұрмаса, сен дәлі қашан ашқа өлген ең! Дистрофит несчастный! Әсин деп сүзге қушылмақшы болды дегесек, бай айында қатын бермейдіңі. Кашқырма мен бабник! Атын газетаға көрсең, тіліңе құршам келіп, әрленген кішішті машуларды қошып күні бойылығыр таптырасың, үйімнен шығып кет! Әзір енді мәскен ер сөз әйтерге ғарып болғаштен бармақ білен көрсәді башлады ишара білен. Қатына дик тұрмай екендігінің, мындай ишара ясай. Әзір мағай ишаралар да біті, әйтір сөзлер де біті, шақшы сөзлер де юққа шыға, нешілерге де білмеген, бір-бірсіне қарашып тұралар да түкірі шабашылар. Бірінші болып ер кіші түкірі. Қатынның хин бейімдегі тамғасы мамманға ұрдасына кетті. Қатын ішінде болған сыйықшаны бірге жинап, бүтін ошу нәфретін бірге тұқлап, түкіріп тұрып жібері, ері жұққа шыға. Жарты сағайттан түгі езіп келіп шиірінің башы көрді. Неші кесен қалған о қатын қызын түкіріп еді ағылы Виталияның. Мойыннан түгі мәддеде болуына қарамастан, қолын арқа қайрады тұндырып тұрып бірні жібереді қатына. Қатыным олай 1 метрға үске көтеріліп, вертолет пропеллер сыман зырфыр келіп, ешік түбіндегі шифалера келіп тәбірілі, түшіп, қырылап жұпапта кете. Шыл вақытта ешінің звонағына басалар, бары башта қатының бараты басып тұра. 2 метрда 35 сантиметр, метрда 50 инге, бармағын түрдіп, дегенің бармағы кеу кішінің бұты қатылы. Сен нәрсе демейіп сіңледі тұқмап жатасың мұнда дей, теге сізде жұғалып қалмай бұлай дей. Хей, абзы кәйлі мұнда әңгем алып барады дей, кім семияда башта, кім мойын деп дей. Міне сенің сіңлің баш болып жатты, қайда жатып жұқтасы келер, шонда жатып тұшықлы деп әтеді. Әзір, қадір достылар, міне шу нәне елді шықтан соң, сіздің башқаруында нәне достыларым деген хажират сөздеріне жатқан нәне достыларым, һәм мұқтаншы көрдәгіге жырын ешік тегесі. Әзір енді сізге, көплеріңізге ұшап, көплеріңіз ярады білгірген, Татарстан телевидениесінен көп мәртебелер бізге матур-матур жырлар жырлаған, һәм бүгін күнде Чаллы қызы Чаллыбызға бұрылып қайтқан Алсу Хисамиева. Башалығыз!
Ялгыз шоқта деген шиғырына өзімнің жырымны жырлап өттім. Қадірлі достар, сізге сыр етіп күн айтам. 28 февраль һәм 1 март күннәрендә менә шушы концертлар залында Зөфәр Хәйретдинов белән без чыгыш ясыйбыз. Ул концертта шаян сүз остасы, юморист, сатирик Камил Каримов катнашачак. Музыкантларыбызда бик шәп музыкант һәм композитор Марсель Иванов һәм Татарстан радиосының иң оста баянчысы Мақсат Гомәров. Концертларга рәхим итегез. Хәзер мин сезгә Зөфәр Хәйретдиновның Сания Әхмәтҗанова язылган сүзләренә бер җырын тәкъдим итәм. Сезгә таныш булган җыр «Кура җиләк».
Pek rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugungi konsertda tanilgan, shaharimizning tanilgan müzisyen kompozitori Vitalia Agapovning jilari pek ko'p yanqiradi. Mana men sizga Vitaliyaning bir jirini olib keldim. Mirhat Yirazov so'zlarini Qizil Miler.
Андратызды Ылғызы.